Mai ka guai na ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek den rei ne la mai thon riu dare asai November tarik ru na pungu kum singnai na chui na padai the Gunview Mail the Manglong local newspaper king in sam the call Infal November tarik ru na padai Armed Forces Special Power Act kum singkhat phai security chat na pangu in taulat gaiba mai Jiribam district kazaw na Manipur police station area charuk khau kaluai na center doi laudat kanthe mi high security forces nun ri chawsin gai khang disturb area kaluai na kaulo da tuange Union Home Ministry tong notice khotai Manipur kholat lu hainai in thak mangna ba mai sangrui mi tong decision haila da tuange tuna hi kane police station areas AFSPA kaluai na laudat kan mitai Infal West khau Sikmai khatni lamsang Infal East district khawri Lamlai Jiribam district khawri Jiribam Kongpokpi khawri Laimakhong khani Bisnupur khawri Moirang khawe order kathan patat kan mitai Manipur government ri AFSPA Manipur kha October tarik khat nung laudat kan mitang ri ye Manipur government tong October tarik khat order khotai Infal Lamphel city Singjamai Sekmai Lamsang Patsoi Wangoi Porompat Lamlai Irelbung Laimakhong Thaubal Bisnupur Nambol Moirang Kakching Jiribam khau AFSPA tai lauma kan chonge Jiribam district khau nu mai khongi tuna lumsi minun rui Monday nung tai camouflage uniforms bilna ban singai me azuri police station khati CRPF came to attack sukan chonge kumna mi khau tai allow kan thum khani mai pui kan thum tuna gan charuk ta nimtat kan chonge Infal November tarik ru na padai former Manipur Chief Minister Okram Ibobi ri Manipur khau Central Armed Police Force Company thawgwang hapkan metai khai metan the tiki state government ri Manipur lat lu loi lau khang lungning lau mage thaitu insa de tuna sakan the Manipur tung lat lu haibu ru na tachat inbu the tiki state government ri katsi nai metan sin thaw lau mage tuna sakane Ibobi ri Congress Legislator Party leaders nun letuna Governor Laxman Prasad Acharya khang memorandum Guwahati khawgutina han gongdat kan mechangkam Infal Airport khawmi tonglat bam haisa indau kan chwange Manipur khau Army Assam Rifle khani CAPF kasauna chingrik suruk personal Manipur khau inthai kum tairi thawgong laukan chongi kumna Wednesday nungtai chui additional CAPF companies that thawgong hap kan chongi security personnel thawgong inbu bam sini state government ri latlu hailoi khanglungning law mage thaitu insa de tuna Ibobi ri sakane Silchar November tarik ru na padai Jiribam district khauting kum tamru na khat mai school uza puita intai mai ban sin mai nun ri November tarik chanai nung suloi kan metwang autopsy report khau third degree torture sumai tang inring mai intai loi twangi tuna report ti kan the magan mai zo sangki martai kana gan thum khani kagan le tuna jairol nam Jiribam district khalungbam chonge jo sangki mart hai me pumta autopsy conduct sukan metai Silchar Medical College Assam tong Forensic Department khautat kai kan chongi autopsy report khautai zo sangkim re third degree torture ta khang kan metang inring mai raudoi kan chongi tuna sakane autopsy details khautai kanang inbai biak tai intan re chum phawlawi kanang insat biak tuang kathai khoni kazam nai tuna autopsy report khau hi kane kapum hai saruk rik sakiu na chakiu mai raw the kaphai kaban khani kazaw hai zawdat khang nai ra makhi mai raw ran lang ti mai ri katong private part khani kangang khau to bui sulau buchu tu mai doctors ri chaw pat ngam makhe kaban tong part asak hai intang makhe kumna autopsy report khau tai kangan tang mai thia khau inrai lau the tuna hi kane sansi mai thiak pat kan metang tai kagan roi police khau FIR suna kanau ta rape suna sulwai the tuna file sukan chongi mi nung dai general nam khau kai ru na chanai mai intai lokan chongi mi twang thiak ti high indigenous tribe advocacy committee khani indigenous tribal leaders forum retan na ni mak mai indau na central government khau kuki jomi mar community ta ngak lau khang demand sukane jo sangkim pum tai latlu ri Infal phungpat nuk mak mai sangrui Silchar khau postmortem khang Manipur police ri phungkai kan chongi tuna cham tai ri ti thai kane Noney November tarik ru na chanai artificial football turf Agah Phay turf court to nakau mai November tarik ru na padai nung dui guys ang Happy Colony Longmai Bazar Noney district headquarters kau Christian Home SDO hau chuang rui chief guest suna football kau lunglau minun khang inaugurate su kan the mi tai Noney district kau rai liang mai artificial football turf Artificial football turf inaugurate sumai mung khautai kapudai dang mai rui guest of honor suna kaza lokane Agah Phay football turf lan patkan ni mung khautai Reverend ngamdi sinka mai pastor Longmai Tree Baptist Church ri ragwang khang kat gut lau mai khani su inthal lau mai raswai swai lau kane
artificial football turf ground on proprietor akhonre mai ri dangka lagrik dai dau kaina kasiam kan tongi tuna sakane artificial turf ground inaugural program khotai Ningthau Chapau ka mai General Secretary Noney District Sports Association CSO leaders sports kaulung lau mainun khani inzian lungsu mainun rui gwang ka zau lau kane program khotai ti ka mai ri hi mai English pom play for help to mai kamai pau ri pa patlauna chabuan nun ta katiu lau kane Kamung Kautai Chief Guest Christian Home, SDO Hauchong Rui Agah Phay Turf Court, Dom Proprietor Rui Haudu na Khani Lungning Daina, Noney District Kangkalai Mai, Pungguang Lauba Mai Khangta Tuanku Mai Indau Kane. Noney High District Kathan Bamsini Infrastructure Development High, Katum Si Kubami Tuna Sakane. Artificial football turf ground talo mi hairui, Noney District Kaukalai mi Kau Chang Zai Lau Mai Studio, Tuna SDO Hauchong Terui, Katiu Lau Kane. Agah Phay turf tong manager gaglongam riap mai rui artificial turf ground kasiam lau mai hai football khau palup da li hai mai inbu thau khang ri tuna sakane rai mai artificial football turf Noney district khau inaugurate su mai mungtai luai mai gan khau awangkul football club le namdul om football club re exhibition match palup lau kane Infal November tarik rut na padai Liang mai tong grammar book November tarik rut nung tai infal khau release su kan the Liang mai grammar tuna kau mai book tai Dr. Charengna Widi ni bau ri hi tuangi Dr. Charengna Widi ni bau hai Intau Research Director Khani Don Bosco College Maram Senapati District Manipur khau Assistant Professor Sunatan ba me Liang mai grammar tai Shine Book Publishing Chhattisgarh khau nam kan chongi Liang mai grammar tai Liang mai Literature Society tong President Associate Professor Adibo New mai release lau kane book release mai mung khautai former LLS Secretary K Dai mai khani journalist witau bau new mai ni kasau kane mi da khau Liang mai naga kati mai ruang di rui Dr. Charengna Widi ni bauta thunku mai indau kani Katuang tan dai mi hairui Liang mai lata ti dai thau mai na ramna gongni mai alaw nun khang paina ka ge nai mai book supni the tuna sakane Infal November tarik rut na padai Manipur State Commission for Women le Manipur Commission for Protection of Child's Right Rui Joint Condemnation Letter tipat na allow gan thum khani mai pui gan thum tuna gan charup num mai nun rui khongi tuna lumsi mai ri nim tat kan meta katup mai lung khau kabiu ka chai mi tong mak na humanitarian ground khori impat lautat khang demand su kan the kaniu gan charuk dai Jeribam District khori November tarik rut na khat kum singnai na chui na padai nung tai nim tat kan chongi allow gan thum ka zau na gan charuk ta nim tat kan mai tai Jakura Dur Karong Jeribam District Khoriye Cham Thailai na kani goi tai kuki mai nun rui khwangi tu na lumsi mai rui Tingzin khwangnai mini rigdai na pungu zang nimtat kan chongi mi tai CRPF personnel nun le ban thauna kan metang riye mi nong tai kan thau kanai tani siloi lau kan chongi kumna indai mai nun kai khani dukan nun ni mai intai lau kan chongi MSCW chairperson Thumlip Tining Pham Mong Sang Roi Zaina tatpat kan mai statement khau ka khoi mak mai nun ta nim tat kan mai ta lung ka biu mai indau kani kumna humanitarian ground khorui kani goi ta impadat khang appeal su kane suri gan khau into mai khani allow nun ta thu su ka biu lakni mai thawi tuna sakane MCPCR Chairperson Kaisam Pradeep Kumar Rini into mai khani intia mai allow nun ta nimzai tatba mi hai international humanitarian laws ta tuan meta ni mi ta UN Convention on Rights of the Child khani Universal Declaration of Human Rights ta tuan meta ni tuna sakane MCPCR dai ri Manipur latlu khau communities kanai khorui into mai khani allow nun ka sau na kabiu ba mai ti hai lung hap mai indau kane into mai khani intia mai allow ta nim tatba mai hai Fundamental Rights Tatuan Metan de Ituna MCPCR Chairperson Kaisam Pradeep Kumar Ri Sakane Kumna kani ugoi ti high conditions makna impat khang sanghoi kane NCW NCPCR khapni Manipur tong local authorities nunrui rescue operation hai sinthalo khang demand sukani Inbu na government khau nimtat kan mai nun ti hai kabiu ka chai mitong mak na rescue sulaudat khang demand sukane Nandurbar November tarik rut na padai Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi rui Maharashtra pool tatkai khang suba mai khau hai Bharatiya Janata Party tongtan ti hai class of ideology state na sana BJP rui tribal menun tong rights ta asud kan khang suba me tuna sakane tribal mai rui kai mai suna lungba mai bam Nandurbar khatni nandet khau election rallies tatkai na Congress rui India tong constitution ta ngaklau khang athung ba me tuna sakane ram ngau dui right to foot MNREGA Haigwai High Tribal Metwangdi Tuna Rahul Gandhi Rui Sakane The Manglong Ting Night Luan Matui Bu Tarik Rut na Pungu Kum Singnai na Chui na Padai
lau chuan kalan ting zin nai nai zingbang tingpuk in than nei matui bu terik ru na churuk kum sing nai na chui na padai lau chuan kalan ting zin nai nai zingbang tingpuk in than nei mai ka koi na king in soi na king lau mi khanta gui khallu maling ma YouTube channel biak tun rei nai la mai thon riu de rei asai khang tu cham hai khawringa lau thei in chuan khom ru ma khai kai mi gan rui king in sam de la kho thon gu thei